Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav sa vama Eki, kao što vidite danas se nalazimo u Minecraftu i odlučio sam nešto da, evo vidite, postavio sam neke stvari u chest, znači ništa nisam dodavao iz game moda 1 i tako te zebancije, znači hajmo ići let's spavati. Vidite FPS mi malice bolji, znači ide 40 ono, od 60 stavimo na ultimate 30 i nešto rane, znači na 60 piči, čekaj, evo ako ćemo ga staviti tu i ajmo let's spavat i you can swipe it na, aha, još je dan, kako ne mogu spavat, a vidi, moramo ići po konje nekad, i kao što vidite nemamo ni hrane i ljudi moji što, a sad ću vam pokazati skin koji je na Legend ranku što imam, znači evo ga, to je taj. Znači to je taj premium, i hvala liku što mi ga je dao, znači stvarno vam hvala pošto znate već koliko košta premium account sa ledom, to je da kupite samo Legend rank, Legend kako se već kao skupo, ovo je što zalaga ovdje jarane moje, tamo nema izgleda hrane, opa, hajo, jesam i ja nešto u parkuru dobar, de hajba, da ćemo, čekaj, opet, mati moja, oj brate, ne, ajoj, brate mili, upali smo, dobro je pa sam ovdje ostavio ovoga i ovo i čekajte da napravimo samo ovdje, iskreno nisam ni vidio toliko to visoko dole, čekaj, moramo ponijeti i ovoga svega da možemo sići dole pone stvari, pošto stvarno imamo neke stvari dole dobre, to je bar po meni. Nije dobre šta od kamena neke stvari tu, znači gdje sam ja ostavio tu, aha, evo ga ovdje, sjećam se, sam tu ja ostavio, oj brate, ups se mati moja, a kak sam mogao past dole, evo ga, ovdje sam ni vidio ovo što ima ovog metala, super, evo, past mogu bi, sad idemo ovako, čekaj, gdje mi je ovoga, da se možemo ljudi izvući odavde. Neću da upadnem ponovo. Hajde skočit ćemo u vodu. To. Neću u lavu ići. Evo je. Majne stvari. Odakle? Aha, ovo je rekao iron. Čekaj, ajmo ugljaci nam trebati isto cijeli. Šta još mogu reći? I da ljudi bližimo se 50 subscribera, već imamo 42 subscribera, znači ako Bog da za 2 mjeseca, za mjesec 2 ćemo stići do 100 subscribera i tu će biti neki specijal, to jest kad stignem do 100 subscribera napravit ću neki specijal, pošto sam već skinuo jednu mapu u Minecraftu, ako ste vidjeli Serbijanov onaj challenge, Limon challenge, mi ćemo slično tako, nije baš, nećemo isto način da kopiramo, da ne dobijemo copyright, znači gdje u jarane enga.
Upće on mene ovako vježba, da ja ne poginem ovdje. Znači, nemam šta ni jest, bagir neće me ubiti lik. Aj sačekat ćemo ga ovdje ovako. Ide u glav mi, u čes mi zabio. Sad ga možemo možda ubiti. Ajmo probati. O, Jorane, ubio on mene. Ubio on mene, Jarane, ja sam ti dead već. Nemam šta ni jest, ništa. Već imamo 5 minuta i 34 sekunde. Bam. Dobro je, pa sam ga ubio. Vidi. Najmi šta jeste, ja se već... Što ne pukneš tamo, a? Viš pa ne ide ja vam nikad više. Znaš šta ni jest vidio o Jarane, ja sam ti već dead ovdje. Čekaj, pokućemo pečurke. Upcu da napravimo. Gdje? O, ja sam ti mrtav već. Znači, ljudi, časko, zvoni mi telefon, znači, doćemo malo kasnije. I pozdrav sa vama Eki, kao što vidite nas, to jest nastavljamo, znači, zvao me drug na telefonu. I evo, jeste vidjeli mape, znači, stigli smo do ovdje, ovako, od ove lave, idemo na gore, znači, našao sam još ovoga, znači, nadam se da me neće ponovno zvati, pošto stvarno ne volim da me niko zove, pošto posle idem mrsko, nego nema vreme raditi to. I ne znam da li možete da mi kažete lag koji mi se sad trenutno desilo, znači, već ima drugo na telefonu ovako hodam ovdje. I znači, ja sam izašao, znači, iz Minecrafta, ono. I kad ja uđem u Minecraft, meni ovako stoje srcići i sve ovo. Znači, da li je to neki bug ili tako nešto, ne znam, ni ja to je prvi put mi se sad ovo to desilo. Prije nije to nikad mi se desilo, znači, sve normalno prije, ali sad mi se to desilo. Šta ima metala, Jarane, ja ću se nakop metala. Znači, evo ga. Šta se treba još da vam kažem? Da, zove mene drug sad, to jest rođak drug, sve ne. Da mi nešto kaže u vez telefona, pošto sam odneo telefon na popravku i rekao da mi je to je završen telefon. I to jest on radi tamo s telefonima, a pošto mi je trenutno mama, Keva, kako već, kako ćemo reći, ali bolje reći mama, pošto je ona trenutno na poslu, pa ne može ići po telefon, pa moram ja, čim završim ovu epizodu, ići po telefon. I tako da još malo, ajde već, tu mi nefte, daj Bože da ponovo tako da moram malo požuriti, idem za telefon, pošto, to jest ima Samsung Galaxy 3. O, Jarane, ja ću poginuti tu od iskinću. Čujem zombije. Ja mislim da je, jel dan napor, ne znam ni ja šta je. Koji je đavo sad napor. Čak da ponesem, koliko već imamo metala, 24, znači imamo već za odjeću. Bićemo na full iron. I da. Ima gore, čekaj, ali to je kod ove lave, tako da ne mogu ići. Čekaj, malo ovdje neđe. Evo ga. Znači, već imamo mač. Što je super. Gdje? U, Jarane, ja sam mrtav, Jarane. Ja sam mrtav, pa čekaj. Samo sekundu da... Kako nemamo ni hrane, nemamo ničega. Gdje tebe postavi, budu?
Oj, brate, samo mi telefon, sam sekundu. Da napišem. To je zove me na Kevin telefon. Pa, da ovo... I moram sad, ajde još sekundu, dvije. Ujaran, evo ga ovdje. Ulavu ko nismo upali sad, jadane moj. Znači ljudi, ja mislim da je to za ovaj epizod, pošto stvarno žurim za telefon i vidimo se u nekom sljedeći klip. Pozdrav!